Jun niriat sang ni som ni pali in rin ni a bazar thir tu da chibai ule Sorkar laipuia roreltu turin NDA chu chiang taka thlan tlin an ni a BJP-in anmahniin sorkarna siam theih lo ma se MP nga beran ni avangin sorkar tur le prime minister tur chu a chiang sa ati theia Congress kaihhruai India bloc lamah engtin emawa sorkarna siam theih ve maia inngaihna tlem ve ma se anina takah chuan inthlan zo hlima tangkhan India bloc lamtan chan saum lo ti thei ani Modi chu sorkar siam tura som ani to a media lama puan chu lo thil tam taka om nge yang ti a chianga kan hria thei chin chini han sai le don te ang nimin khan president Draupadi Murmu chuan Narendra Modi chu NDA leader ani angin sorkar siam turin a soma ro mandan chuan cholni tlaiah rukhian sorkar thar lak luna hun manani anga Modi hian prime minister ni turin thuwa tiamanga a cabinet member thar te po lak lu ngal an ni ang president office Rashtrapati Bhavan atanga thu chuaka chuan President Murmu chuan inthlan result le letter of support a hmu te atangin BJP kaihhruai NDA chu sorkarna siam turin an tling tok ti a hriat thu a soya Lok Sabha som pariatna sorkar ngel nget takan siam thei a be sei thu a sei bokani Modi hi prime minister atana lak lu ani chuan Congress hruai turo pui Jawaharlal Nehru ti lova azona India ram prime minister Trump thum ni thei om chun ani don ani President an hmu hnuah media te hma Modi chuan thu soin tukin khan NDA a thok ho te chuan leader a min thlanga chu president kan hriat tir hnuah president in min kova prime minister designate a min ruat ta ni president hena hian cholni tlaiah oath taking ceremony nei rem chan tur thu po ka hrilani ati Modi chuan avoi thumnan NDA chu heram ta na rongbol tura hun pek kan ni le ta a he hun thramin petu ram mi puide chunga lom thu ka soyani Trump ni kan man liam ta kang tho khan heramin ma son theinan hian kan in pek na pa ngai reng dona ma son na po kal ngai na kal chun jom zelang atibok prime minister nilai le nile mai tur Modi chuan NDA sorkar Trump thumna ni ta a hetinga kan kal chun jom thei hi thil ro pui takani heram hi malam panin kan hruai zelang kumsom chung prime minister kaloni to a he ka ton hriat hi thatakin ka hmang tangkai don ani atibok kumsom sari pathum mi Narendra Modi hi nimin jing lam khan NDA MP te kal khom chuan an leader an thlanga Rajnath Singh chuan Modi hi propose in MP zongjong in abo bang om lovin an pomani NDA MP te in hmu khom na hian Modi chuan thu soin kan tho ho na hian India ram ni na chung ril la pho chuak ani NDA tho ho na hi a hlodling tak zetani ati Modi chuan kumsang ni som pakhua a in hruai tu atana min thlan tum khan thu pakhat ka soya chu ka chungarin na in ngah chung chang ani voina po in hruai tu ni turin ka chunga rin na in lo hat le ta a he NDA a thok ho te in kara in rin ton na hi a chak hle ti alanga kan tho ho na hi lungphum chak tak manga din ani a hei hi kan thil nei hlu berani ti in NDA a thok ho party te chunga lom thu soi pa in fuina thuril tak asoi tel bok tarlan to thin angin Modi le BJP hian sorkar thara hian an tho puite an mamo na sang le zwal to a prime minister po in an tho ho na chungchang chu nidang ai na chak chuak tam ta jok ni in nalanga kumina mi puite du thlan na lo lang le ta hian heramin NDA a chiarin na nga zia ti chianga NDA chunga in rin ton na po then thei rual lo hian chak zual zel bak ma ba ka nei lo ani kan tan chuan party sang le hruai tu sang te hi parliament ta din mun inang vek kan ni a mi zongjong hi kan party ami an ni emo ni lo emo in tluk tlang kan ni atibok Modi chuan kumin in thana MP an nei tlem chung chang soin tuman min hne lo atia kan chak point kan hlim rui nu ve bual ngai lova kan hne nu te kan beizui ngai hek lo ati te a Congress party chung chang a soi chun zoma kumsom chungin Congress yan seat za po an nei theilo kumsang ni som pali sang ni som pakwa le kumin in thana an seat lak zat bel khom po ni la Congress yan tuna kan seat lak zat hi an latling lawani atira khan Indi Alliance mi puite chu pil riai in ka hmuwa tuna chuan pil riai lovin an pil zung to don ani
ati heti lai hian congress hian tu tumlok sabha a hian mp za nei tling thei an ni mek thunga Maharashtra a Sangli bial atanga thlan tlin congress atanga tlan tawa independent ta ding Vishal Patil chu congress a kir le tura som mek ani a alu le mairin ani heti lai hian mitam takin NDA chu sana India bloc zom le mai tura an be sei JDU ho tu pa Nitish Kumar chuan India zoma tum lo hle ti asoi chianga India bloc din tu zinga mi Nitish Kumar hi NDA lama aphu saberani le ta a tuna chon Modi azui turin tak ani le to ani kumsom chunga voi ruklai zuang kwal to Nitish Kumar hian India bloc chu na taka soi selin hemi te hian ramtan engna manla thoklo atia Prime Minister lama katang zel don ati talan to thin angin JDU hian MP som pani nein NDA in Sorkar siam theih nana party poimo tak ania Nitish Kumar chu MP som paruk nei TDP ho tu pa Chandrababu Naidu nen India rama mi poimo tak an ni meka anni pani MP nei belkhom somni pariat tello hian NDA hian Sorkar theilawa BJP hian anmahniin MP zanhi somli nei ma se JDU le TDP te tello chuan an tho pui dangten MP somni panga chau an nei avangin majority an nei phak chuang lo ani na taka chuan India bloc hian MP zanhi somthum pani chau an neya Nitish Kumar le Chandrababu Naidu te hian an ril ru thlakin India bloc zom le po ni se Rahul Gandhi le Apol te hian majority an nei theidon chuang lova MP zanhi somruk chau an nei tling dona party te naw dang an som kwal fe alangaya India rama politician senior pani te hian India bloc lama trana boina sang om tur hi an muthiam na sadon ti achianga chuwangin NDA a nget taka om mai an thlangta ni in nalang nimin khan Prime Minister Modi chuan BJP hruai tu hlui LK Advani chu New Delhi a Chennai na tlo in hemin hu hian BJP hruai tu hlui tho Murli Manohar Joshi po a Chennai na tlo le a anni hian Modi hi Prime Minister ani lena tura du sakna an lo hlana Modi hian President Hlui Ramnath Kovind po atlo bok ani soitongin naktuk jun ni kwa cholni tlai hian sarkar tharlak lu in khom hi Rashtrapati Bhavana nei ani dona hi official apon ani to a chiang zokin han soila daruka program tanin dar saril emini sompanga President Draupadi Murmu chuan Prime Minister Narendra Modi le Union Council of Ministers te chu rin omna thu oath of office and secrecy TMT rin alalut don ani sarkar tharlak lu na in khoma hian sombik mi sangriat vel tel tura be sen ni a ramdang hruai tu sombik te chu nimin lama kan soi to a India ram chunga milangsar le mi big enge mazat som an ni dona hengzinga hian ukil te doctor te zai thiam le lem chan thiam te namlam lama rampum huwa pa filor te social media lama athazonga lar te po som telan ni a India ram in kong sang sanga ma son theina na malak na konga thok tu langsar Viksit Bharat ambassador te Sorkar laipui scheme sang dong tu hlo tling te tribal meichia te le faina kunga adak taka thok tu sanitation worker te po somjinga antelani hengpa ka hian sakho sang hruai tu langsar mi somnga ve soman ni a TB kom lovin India rama sakho sang betu hruai tu te soman ni Prime Minister Modi anangai poimo Man ki baat programa tha tho tu mi enge mozat po in sarkar lak lu na hun hi muna an chim ve dona Padma Bhushan le Padma Shri choi moina dong tu te po he huna tel tu ra som an ni bok Times of India in tarlan danin ramdang hruai tu sarkar thar lak lu na hun ron mang tur te hi New Delhi Hotel Changkang Tas Hotel The Oberoi Dalila Palace le ITC Maurya te thlentir ani dona heng hotel ate hian ven himna lampo anuluk hle don ani Delhi police te chuan hriat tirna ti chuak to in Delhi huam chunga jun ni kwa tanga ni ni chung boru ka thlok thei chi khap vekani a paraglider paramotors hang gliders le drone chi sang te po Delhi ko pui chung boru ka jun ni kwa tanga ni ni chung thlo tir khapani thu Delhi Police Commissioner Sanjay Arora chuan soi Delhi khopuya chuan ven himna hi thu thuma kalpui ani dona
alai ril bera oath taking ceremony nei na tur Rashtrapati Bhavan le Kartavya Pat te chu high security zone a puangin ngun taka ve na ni anga ven himna thua nihna second layer chu ramdanga tanga ron kalte thlenna hotel le a chevel ni in layer pon ber chu Delhi ko pui pum pui ven himna ani don ani boina le har sanna thlen lo nan intelligence agency te chuan ramdangan tho pui te puina delin Sorkar thar lak lu na khol kham siam thei chi reng reng om lo nan ma an la nga la security zone te hi phalna nei ni lo ten an lu lo na turin lir thei zong zong en dik vek ani ang hotel te po uluk taka ven an ni ba ka hotel a thok tu te po an tun manun thlenga en dik na tho ngal ani a rin hel oman omani chuan Delhi police ten an man ngal zel don ani a fran pain oath taking ceremony pual hian control room siam ani a an ni hian ven himna konga thil thleng poimo zong zong mai lovin an en dik reng dona heti la hian ceremony chungin state dang nena Delhi in kalpo na chu kharani anga Indira Gandhi International Airport New Delhi a po khawle zualin ven himna kalpuyani ang kan du tok le photanga bazar thlir tu te chunga lom thu kan soya subscriber thar tam tak kan nei ti kan ria in zawaya chunga lom thu kan soi tak meu meu ani